U svakom ozbiljnom projektu bitno je napraviti dobar i kvalitetan sustav menadžera dependencija, odnosno načina kako se ovisnosti u aplikaciji između komponenata međusobno spajaju i kako funkcioniraju zajedno. U Androidu je standard Dagger, ali može biti jako kompleksan, dosta je težak za naučiti i bazira se na generiranju koda što je jako zapravo sporo za build time. Zato imamo Koin koji je drugi framework baziran na Kotlin jeziku i njegovim mogućnostima koji zahtjeva jako malo koda da bi se postavio. Puno ga je lakše naučiti, može se naučiti u 5 minuta i radi u runtimeu što ne zahtjeva generiranje koda i zapravo je puno brže za buildanje aplikacija. Neka osnovna sintaksa Koina je sljedeća, znači imamo modul, globalnu funkciju koju pozovemo. Unutar tog modula možemo definirati bilo koji broj različitih provajdera, odnosno funkcija koja će vratiti neke dependencije. A ako koristimo single funkciju, recimo, ti dependencije će biti lazy varijable, odnosno instancirat će se po potrebi i kasnije kad se budu koristili će se zapravo reusati, odnosno što je puno lakše za memoriju. S druge strane, ako želimo neke dependencije poput prezentera koji bi se trebali kreirati svaki put nanovo, možemo koristiti factory funkciju i kad ju pozovemo ona će nam uvijek vratiti novi objekt. Osim toga, ako nam trebaju neki drugi dependency da bi kreirali recimo taj prezenter, ako prezenter ovisi o nekakvom repozitoriju, možemo samo zvati get funkciju i Koin će nam naći odgovarajući tip u cijelom grafu ovisnosti. Osim toga, najveća prednost Koina je što jako kompleksne stvari može napraviti na vrlo jednostavan način. Neki primjeri su recimo skopanje dependencija u Androidu, odnosno kad želimo da neka određena ovisnost živi za vrijeme Android komponente. Bila to aktivnost ili nekakav fragment, ili ako želimo dinamički poslati parametre koje jednostavno ne možemo definirati u grafu prije samog runtimea. Ako želimo dodati scope na nekakav provider, odnosno nekakvu funkciju, sve što moramo napraviti je zavrepati to u scope funkciju, dati mu nekakav string kao ime i onda u kodu kad pozivamo, recimo na aktivnosti ili na fragmentu, samo pokrenemo taj scope i dohvatimo nekakvu vrijednost koja nam već treba, bio to prezenter ili nekakav repozitorij. Nadalje, ti dinamički parametri su isto vrlo jednostavni. Ne moramo svaki put kreirati novu komponentu koju ćemo proslijediti određene parametre, već možemo samo reći u runtimeu kad zovemo neku ovisnost, poput ovog prezentera, pokreni mi ovaj prezenter s određenim parametrima, a u samoj definiciji providera možemo očekivati listu parametara. Iste liste parametara onda u Koin modulu izvadimo ono što nam treba, odnosno što očekujemo, custom određeni tip jer je sve generički i onda možemo koristiti tu ovisnost u samom runtimeu. Zbog svega toga je Koin puno jednostavniji od Daggera, puno lakše se nauči i te kompleksne funkcionalnosti poput skopanja ili dinamičnih parametara ne zahtijevaju nekakav prevelik trud, odnosno ne zahtijevaju jako puno koda i jako puno nekakvih patterna da bi se uspostavilo. I baš zbog tog runtime, odnosno dinamičkog načina rada koji ne zahtijeva code generation, Koin je puno brži od Daggera.